Elizoba cyabashekiro cya kabiri ubo banyishingiro bari kugenda mu meisho no kuterebera kandi okukibire kirizoba eryanyuma abaziyo n'erizoba amashemerero gabagari ahiguru. Bamwe omukurahizi w'erizoba haba harimu Minisita Henry Musasizi, Minisita Jim Muhwezi hamwe na Minisita Norbert Mao kandi aba baraganiza kwongeramu amaani omu kurwanyisa oburwenguzi hamwe n'okuteeka omu nkora manifesto ya NRM. I see a lot of fights on social media, but ultimately the true arena for that decision is the parliament. I am happy that the PLU has taken a stand against corruption, and fighting corruption means you fight the corrupt. You cannot say you're fighting malaria and then you are a friend to mosquitoes. Iyi 11 ekatutwara middle income konka lower ahansi gweneje iyi 12 neza kutwara ahaya. Ndenda kubanza nayo baza ruhanga habwo kumpangaza mu gihe parliament okumara ubwire bulingo okurwo mwaka gwe 2011 okwisanera izoba. Ekindi cya kabiri ndenda kusima abantu bitu ba Rubanda East kandi babandi banyishenjero abarahire erizoba aba barimu Honorable Mwinempaka, Stephen Kangwaje hamwe n'abandi baraganza kurwana amarwariro na mnongo ery'Ambara Regional Referral Hospital okureba ukanguryaza ha mutindo ogurukwetengyesa mukayikiriza mukampa obugabe bugaruka kubebembera kandi ubundi yakitanga mwe barabanyabukanga nimbaraganisa ngwe bitaragaine nibingi ebitkozere nibingi konke kiri mu manifesto yeitu nkabukanga n'enguto yeisingiro abanyashema ninyenda kubatabarsya kandi nimwe nimanyango muriyo mushemerirwa himuri nimbasima ahabo kusya ahari ece kitwahikaho kandi nka okunaheza kutera eberahiro byanje nimbaraganisa ngo abanyashema omurimo gwatandika ogwa member wa parliament kandi ogwo kushakira omuyanya yitu nango n'ihanga ryitu kandi nanokora hamwe hanganwe yakiriza kandi nsima government ya NRM yatiriho bwa bofutera karuru ekatwikiriza tukaronda abebembezi nashi abantu bakaronda abebembezi babo nyenda ku congratulatinga nashi kutabarusya abanyarwampara bona abampira karuru takudwe ni bagamba tunakubanza kwata by'amagara tumanzi twara mutwatereze by'amagara abantu bitu bafuna obuhereza burungi kandi babasa kugenda byo misho ekindi nyenda kora imihanda yitu hakwa tumanye imihanda yitu erisizono enjo yake kugwa oshange imihanda yitu yaburabura ekindi kwenda kushaba abantu mwe n'abanyisingiro President Museveni atwiro muramwa taro kubyama no kurwanyisa oburwenguzi twenda kwebaza owestinisa General MK Muhozi abo kwa nibihango nibinje byatukorire ndasima abanyambara sisa odabandire mu rugwabo sanyi tugenda concentrating service delivery na mnonga umukore ntindo zitishatu zirmain rwakatete rwakanyehite rwataso twendagaruka tukorangu ndo zite ziri mu rukakoba. Abanyishenjera abandi nabo baraganisa kukora amahanda eri mu mbeera mbi ko mulingo gumwe gwo kuba basa kutambuza ebyamaguzi byabo bita abandi kubabuza ubwacu kuremererwa gukora baraganise bagira ngo bo bwahati batangire gukora abantu babo gwabo kuba omwishenjero tubizire kuronda byo bwiga kwesi nebitwakoze konka hariho ebyo ebitubetaka kozire kandi yenda kwesigamo omukisanjo nabyo oborahanga ryo mwezi witu tuja kugezaho munonga turenga twabukora kukira munonga president abenagamba okurwanisa obworo omumaka gitu ati narahira kurungi so emirimo yaza kutandika nyenda kusima ruhanga owatwise izoberi kandi izoba rikuro mu magara ganje eryo kutandika emirimo ya parliament ya Uganda nyenda kusima omukyara omberireho omurugendo rwena oruturabiremu nyenda kusima abanyakitagwenda abampikize aha kitiniseeki mukangwaniri hato mukabasa kutama amani ganyu mukampa sente mukankorera byinji munonga omu magara ganje. Erizoba omubaro gw'abanyishenjero bwahati abatire birahiro byabo bahika 358 kandi habura y'abanyishenjero 107 okuhika 555 abaterirwa karuru kandi bija kuhendera izobe rya nyenkyakare. Amakuru agagasha kwa Ronald Ingabirano abwate West omuri Kampala.